Rianirira ria minista wa githomo Prof George Maghoha ria gwatha thukuru ciothe kurekereria maumiririra ma kigeranio gia KCPE kuri arutwo othe nginyagia aria mari na thira wa bithi no rithiete na mbere kurehe mawoni ngurani riu mateta makioneka kuma thukuru cia andu kiumbe. Riugo riu ria minista gwiciria raugire on behalf of public schools to the private schools ucio ti undu ungihoteka. Ile pesa huwa wanapatia shule za serikali yenye inaitwa capitation fee waweze pia kuiweka ili wasaidie shule za kibinafsi. Muikaririete wa ruhonge rwa-ini mathukuru kiumbe thiini wa sub-county ya Juja Samuel Kinuthia ni oriti thirikari kugacirithia miario gatagata-ini kao na aciari, miario iria yaritio hindi ya ukunguiri wa maumirira mega thukuru-ini wa Precious Cornerstone mwena wa Ruiru kuria murutwo wa mbere aria mathiire maxi 404. Arimu ni ithue twiyandikagira agiko ni irio iria cirareo thukuru ni ithue tuguraga ni turacokia ngatho tondu ciana ni cirageririe kujika kamua na maragia na maxi 353 iyo tukimita mean. Tulikuwa tunapatia extra lessons and most of the tunafanya hata kazi even on weekends. Na kwa thukuru-ini wa Sheridan School mwena wa Kiganjo Gatundu ya muhuro murutani munene na Omiakoth ni oritie thirikari kwaga guthutukania arutwo a kuma thukuru cia andu kiumbe hari woyani wa mathukuru ma secondary. Ninawaomba muweze kuchagua shule kulingana na alama. Tusiwe na ubaguzi ya kwamba huyu ni mwanafunzi aliyetoka katika shule ya umma na huyu mwingine ametoka katika shule ya private. Kwana ni turagiika muno tondu mwana itu ni ahitukire twi private school tugacoka tugathi gwetha macukuru. Mwana na 400 etitwo day school. Riu undu ucio ni urituhagira aciari muno koguo ndahoya ndinyihitie muno atongoria itu mekire boarding schools mathukuru maria mothe twinamo maingi ma day school guku Juja. Na kumuna wa Kiambu thukuru wa Green Cottage Academy ni ugwetetwo ta umwe wa mathukuru maria marekire wega makiria kigeranio-ini kia mwaka uyu kaunti-ini ya Kiambu. 29 wamepata alama 400 kwenda juu. Tunashukuru Mungu kwa haya matokeo. Thank God because without God this wouldn't have been possible, and secondly I would like to thank my teachers for always being there for me. Kurigana na murutani munene wa thukuru uyu Godfrey Mbaya wirutaniria munene wa arutani na arutwo niguo rakinyaniria muimirira maya undu ri unyitetwo mbaru ni murutani munene wa thukuru wa Githunguri Township Paul Mbogwa. Watoto waliweza kuwa na adabu njema, very well disciplined, na tukaona wameibuka wakiwa washindi. He has said that there was an improvement, but the subjects were highly standardized. Think of English, there's Kiswahili and science. Naguo thukuru-ini wa Kings International arutwo no marakungwira murutwo wa mbere thukuru-ini uyu akigwatira maxi 419. Penda kuwahakikishia wazazi jinsi vile tumeweka standards zetu as high as it is, we will maintain the same even in high school. I also like to thank my teachers for their unending support. I'd like to thank my teachers for all the support they've given me, all the encouragement. Hindi ya ukunguiri uyu arutani na arutwo ni magathiriria wirutaniria uyu gukumakiranira guthie na mbere na gwikira kio miaka yukite. Kuria mwana acagurite etwo kou ni tondu ni kuo ngoro yake yendete na nigetha gikeno giake kiiganire na hote kuona kiria arenda meririria na wendo wa ngoro yake. Hadini ya Kameme TV retwara kwa ni Bataru wa Mwagi.